ادھر گتا میں گما گپتران کرنے کے واسطے ڈاکٹر الیاس جو کہ ماہر نفسیات کوئٹہ سے میں گما ہمراہ داری کرنے گے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب ما شما چیز زانگ لوٹے کہ چیز ذہنی کیفیت ہے کہ کہول مردم ہی تی دومی لوگے جیسے کہ سگ گئی رشتیانی سرا جو اس سے عرش بکنتے آئے نہ بکوشی یہ چیز ذہنی کیفیت ہے یکی اور اسے وجوہات چی بینتے. مہربانی بچہ انسانی جبلت تو کا کہتے ہیں ایگریشن وائلنس تشدد ای ہر انسان ہر اینیمل ہر مردم کہتے ہیں ایوڑے عمل کو تکا انسانی ہسٹری ہے اس صحیح. نمبر 2 جینیٹیکل ایشوز انسان ہے بھائی ایک انسان یہ خاندان تو کا ایگریشن والا جینز بھی ہے ہما جینز کے انسانہ کہتے ہیں تشدد نے مگابا اور انسانہ کہتے ہیں وائلنس نے مگابا اگر یکی تو کا آشتے آوڑی مردم ہم ایوڑیں کو تکار کنم. دومی کہتے ہیں کہ یہ ٹیم باقی ما چاہ رہے ہیں کہ زیادہ مشکل کہ میں سوسائٹی میں چاگرداستے ہیں آہیں ڈرگس میں معاشرہ یا میں ماحول تو کا نوئی زمانہ گا نشہ سخت زیادہ ہوتا ہے یک نوکے نشہ کے بلکہ شما نامش کتا یک شاہ میت امپیٹامین بازار تو کا مختلف نام انتے کرسٹل شیشہ اور آئے سب مختلف نام جو مارکیٹ نام جدا بلشی کیمیکل نام ہے میت امپیٹامین. مرچی باندھا میں جوانی مردم ای میت امپیٹامینہ زیادہ استعمال کرنا میت امپیٹامین آئے استعمال کرنا کہ مرواب میں یہ ما گل بے میں اور ما پریشان ما بے خوش بے میں بلے ایشی بدبختی ایشیں کہ میت امپیٹامین حد کہ زیادہ استعمال کا سال 2 سال 6 ماہ پر آئیے ایک بیماری موشن ڈیلوژنل ڈسارڈر آئیے دماغی تو کا ای وہم کہ منی پیت منی دشمن ماد منی دشمن منی گوہار منی دشمن اور آئیے رہنا پکا ہی نہیں کہ خیال ہے کہ آئیے یقین بھی کہ منی دشمن ہے وعدے کے مردمہ یقین بھی کہ پلا منی دشمن ہے وہ منہ کشی تو ظاہر آ مردم ساری آما یہ کشک لوٹی آبت وقت عقل ایٹیم بکار نہ کا آب میں تمپٹامین آما وڑا کس نے بیمار کو تا تو ای وڑے مردم شکی مزاج با وطارہ بری بری کشاں وطی چوک کو جنین برات مردم درستانہ یک جاگہ ڈلن تو ایرکنا جی سیمی کہتے ہیں دیکھیں ایک بیماری ہے کہ آئیے ما ڈیلوژنل ڈسارڈر ہم کچھ ہیں کہ آہم شکی مزاج با بلا قدرتاً شکی مزاج با چھے دوائی وجہ نہ با قدرتاً آ شکی مزاج با سیمی کا پیشن کے پرچم ای ٹیم با ای موسمہ ای مردم کیسے ہیں آپ کے مطلب کہ سوشل میڈیا اخبارن کے پلان جا گئی واقعہ بو پلان جا گو پلان جا گا بو ای زیادہ با انو کی سوسائڈ یک لہری اتکگا میں مکران ڈویژنا انو کوئٹہ ڈویژنا کیسے ہیں میں وتی رشتہ داران کشگے نوکن لہری اتکا کت سو پیتا کشتا پیتا چوک کشتا براتا برات کشتا یہ ایک فینومینا ہی ہستے کہ مایوشن کاپی کیٹ فینومینا کاپی کیٹ فینومینا ایشین کے یک مردمی تو کا یک جینز ہست وائلنس ہے ایگریشن ہے اور آ وعدے کے ایام موقع رسی اپارچونٹی رسی انوائرمنٹی رسی اما جینز بھی ایکٹیو مثال انو یک کی خدا نخواستہ وائلنس ذہنہ ہست تو آئیے وائلنس ٹی وی فلمیں چارے وائلنس ویڈیو چارے آئی تو کا اما جینز ایکٹیو بھی انسپائر بھی تو یہ گوشک لوٹے کیا انسپائر بھی نو آپ اما عملہ کیسے کنگ لوٹی وہ کنتے نو یہ کیسے میں سوشل میڈیا یک ما چی بوشن یک غیر ذمہ دارانہ یک رویہ ہے کہ بھئی یک مردمی ہوتی برات پیت کشتگن تو ضروری ہے کہ سجے دنیا آل بدے کہے کشتگن آو پولیس میٹری عدالتیں میٹری تو پت سجے دنیا پر رکھنے چلو اور ہی ہوتا تو پور کر دنیا پولیٹیکل نیوز یاد کر سجے دنیا ای انچے نیوزان کے اشانہ باعدشن کے یک بیلنسی بھی طرح اگر یک مردمی برات کشتا سجے دنیا پر رکھنے یہ دیکھ مخلوق حال دی کے پائے دچی ہیں یہ پولیس کیسی عدالت کیسی ہما فیملی ہے چرشیا چ آدھے کے مردم کیا اسنا آ کاپی کیٹ فینومینا ہے تو کا کہاں و آمی اوڑیں کار کرنا تو یہ چیزیں کیسے یہ وجہ کہ وائلنس میں سوسائٹی ہے اسپیشلی فیملی ممبرز آنی حوالہ کیسے زیادہ ہوا ہے. ڈاکٹر صاحب میں چاگردے تو کہ ایک مایوسی بھی پہلا کووڈ نو فلڈ اور انفلیشن مہنگائی اور ورنہانہ یک دیگے سبٹیٹیوٹ ہی نہ رس گئی شما چیز سمجھے کہ سرکار اسی تو کا چی رول ادا کت کا اچھا فلڈ بھی کووڈ بھی غربت و غریبی بھی ایشان چے کیسے ہیں ورکا سوتی براتا نہ خوشی پتا نہ خوشی یہ کیسا یہ بیماریاں چھ دوانی وجہ با قدرتی لاتے بیماری اساں بلے گیشتے چھ میت امپیٹامین وجہ با
और गुर्बत और कोविड बिबा ई कहते मारा फ्रस्ट्रेशन ने मगा बरा, डिप्रेशन ने मगा बरा, एंजाइटी ने मगा बरा, सुसाइड ने मगा बरा। तो इशाना हुकूमत जिम्मेदारी हुकूमत वत बेहतर हुकूमत कैसे चीज़ां मैनेज बेका वरना आना एंगेज बेका वरना आना जॉब लूटी वरना आना लेब लूटी वरना आना रोजगार लूटी वरना कहते हैं वान के लूटन तो यक किया कि ये दोस्त चीज़ा महरूम कने तो आइए देखे टेम नरसी आवत हमें उड़े धंधा का दोमी के हुकूमता च गेश्ते मीडिया हा रिस्पॉन्सिबल कैसे बोलूटी मीडिया मर्ची बांधा न्यूज ब्रेक करने के वास्ता बस हर ई मीडिया ता नहीं मनी केरा न्यूज है क्या सोशल मीडिया व्हाट्सएप मन बस 10 मर्दमा फॉरवर्ड करना भाई तरह ची और कारो को निश्चित फॉरवर्ड करना गा तरह कुछ सवाब रहती है न्यूज वाली फॉरवर्ड करना गा जी डॉक्टर साहब शोमा चीज समझी फैमिली तरबियत है उनसे ची तो का चीजों किरदार अदा था ये जौने सवाल है एक फैमिली है आ ये गंडो करो दगा भी आ ये गंडो है तो का कैसे इलाते इलामात में हर फैमिली उती गंडोआ बेचारी कि मनी गंडो है कुजा ने मगा रहो गाए वायलेंस ने मगा रहो गाए स्कूल तर चोने वानगा चोने मनी को फैमिली है निंदा को पादाया को लोगा ई चोने आइए को चुक वती रात को हाराना रिश्ता चोने वादे के आइए दी कई गंडो बगावत ने मगाए हर किस तरह गुस्सा का वती फैमिली को आपके मन नाराज है बिजंग के गंडो नफरत को फैमिली हर वादा विजिलेंट बू के आना सरपत बू लूटी कि मैं गंडो कैसे कुजा ने मगामा बरगा है और दो भी मुश्किल है कि मर्ची बांधा नोके ट्रेंडी वरना शुरू को तक के शपा सजेना आगा तसोबे शशा पदचूद्रन द्रुत नवाबजादा तारिक ने ज़ारिश मुफ्तारसी आगाह तबेगा के संदोवा पदा पाद का नाश्ते चीजें कना शपा पदा इन सज्जे शपा निश्तगम फजूल हरकता फजूल कारा नेशाएं ये उड़े दंदान तो का जाने यक हमा मर्द में तो का कि जीन्स है आ इंस्पायर भी हमारे में करो और किसका ये जीन्स नहीं आई तो अच्छी भी का वायलेंस ने क्या नका बला के आ वल्नरेबल आ तो का जेनेटिकल मादा कैसे आ इकारा पद करना बाज मिन्नतवार डॉक्टर इलियास बलोच माहिर नफ्सियात में गुमा गपोतरान करेंगे गौता के फैमिली रिलेशनशिप बाज अहम किरदार अदा करती और ये पे में वेल वाक़ियात वो हो गए दुरुस्त अच्छी मजने जो वजूहत जो वजह है और ड्रग यूज़ है जो कि मेथ ड्रग के बारे में हमारा गोश गबूता कि ये यकीन पैदा भी कि एक मर्दों में मनी दुश्मनी एल्यूजन पैदा भी और बाज़ी चीज़ें मैं जो वर्ना हाँ इंस्पायर हम बिया